Ang ating pag-usapan, Christian life mo. Buhay ko Kristiyano. Amen? Kasi po, no matter what happens in this world, still, nakasalalay sa ating tamang pamumuhay bilang Kristiyano, ang favor ng Panginoon sa atin. Whether you live in the Philippines or in the US, wherever it might be. Yes, it will be more difficult. If you, for example, live in countries na pinagbabawal ang Christianity, mas mahirap. Pero wag ka. Kahit hindi pinagbabawal ang Christianity, mahirap din ang pagiging Kristiyano. Di po ba? Kaya from a national issue, let's take it into a personal one. So I would like to talk to you today from 2 Timothy sa ating binasa, how to live the Christian life God's way. How to live the Christian life God's way. Paano tayo mamuhay bilang Kristiyano God's way. Amen? Okay. Now, meron lamang pong 5 na gusto kong i-share sa inyo. I think you need to flash itong conclusion. Lagay mo yung conclusion. Ito yung 6 na puntos na nais ko pong ibahagi sa inyo. Okay? Yan yung 6. That's how you live Christian life God's way. Are you a Christian? Ito ang sundin mong alituntunin. Una, grace empowers you. Kahit Kristiyano ka, nung nakapsut ka kat sayang, dapat napigsa ka. Kat ti paggapuan ti pigsam, han nga kwarta, han laeng nga ti sanunat, no di kat jay panulong ti Apo. Detat kahit nga sa ti parabor, panulong ti Apo. May kadwa, truth flows through you. Digiti kinapud no ti sa uti Apo, ti agayos, ti biag tayo. Number 3, hardship strengthens you. So no, agbalin nga narigat, ti panagserbi, hangka kumanga agdudwa, wano kunam, ureka, hangkon sa kayatan, narigat mo tan. Number 4, discipline protects you. Number 5, obedience crowns you. And number 6, faithfulness rewards you. Hindi yan yung outline. Conclusion yan. Okay? Ngamdi kita kakabsat. Sige, kopyaan nyo. Alright? I'd like to take them one by one. Kopyaan yung tumanti outlinen. Sabalin tumanti outlinean. Okay. Let's go to number 1. Basahin tayo kakabsat, jay verse 1. 2 Timothy chapter 2, verse 1. Read. Thou, therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Tilaglagi po nyo, kakabsat, habang agbibiyag tayo ti Christian life tayo, ti number 1 nga tandaanan nyo, the resource of the Christian. Resource. Resource ko na yun man? Anak ka nasawon ti resource. Every government needs resources. No resource, no operation. Basta kung matabalay, no awanti kwartan, agsardang mo ti constructionan, ay engineer. Nga magingga nga daigatang ti materyales ken pagpasweldo, tuloy lat ti, kastamot ti Christian life. Kagabsat, tuloy-tuloy, basta ammom, deto'y resource. Kat kunana ti Bible, be strong in the grace. So, sursurwon tayo, learn this. The resource of the Christian is the grace of God. Everybody say, the grace of God. Grace of God. Parabor. Anat ka nang sound ti parabor? Ti simple nga word ti parabor ti Ilocano, panulong. Tulong. Laglagi po nyo kakabsat. Uray kasanot kadakkel dagiti demand iti biag. Dakdakkel jay tulong ngaggapu ti Apo. So, hantayo dapat maupay, hantay dapat nga agdanag,
hantay dapat agsardeng, gapulaeng kadigitoy. Always remember, brethren in the Lord, the grace of God, the supply of grace, everybody say supply, is bigger than the demands of life. Maawatak, DJ ko na tayo, apo, nagadot responsibilidad. Dakdakkel, jay tulong-tulungan na kati apo, kadigita responsibilidad mo. Apo, nagado, ti pagkasapulan ti biyag, tulungan na kati apo, kadigita kaskasapulan. Apo, nagado nga parikot ken kumikom ken problema nga pagpulkukan, tulungan na ka. Haan nga dakes nga makita tayo ti parikot, ado nga responsibilidad ken pakakumikuman. Ngem hantay lang kumaidjay nga nakakita, no diket kan kanayon nga kita entay ti parabor ti Apo. Hebrews chapter 4 verse 16. Hebrews chapter 4 verse 16. Anak ko na jay, let us therefore come boldly unto the papanan ka no? Jay trono. Kasano ka nga makaasidig jay trono? Iso nga may sa kadagiti pagraragsak ti Kristiyano ket agkarkararag. In response to this, dapat nga rod managkarkararag tayo. Iso nga agbalin nga ragrag ti biyag tayo, tadi tayo agkarkararag. Kasi kunana, come boldly unto the throne of grace. Kararag. Apay, that we may obtain mercy. Kaya ito, deta nga resulta, tibiyag. Dayjay, kararag. And find grace to, anat aramiden, DJ grace to, anat aramiden agin katuwat? Sino kadakay ti makasapol ti tulong? Hala nga ayuda, ti ururayan tayo. Tay parabor nga gapu ti apo, ti kasapulan tayo. Blessing ti ayuda. Amen? 5 nga noodles, 2 nga sardinas, anapay no kwa? May sa golden geese, sa nga supot nga bagas. Amen? Amen? Pero dijay, limitado. Yes. Ngam dijay parabor ti apo haan. So, brethren, hangkay nga agsarday, nga dumawat ti tulong ti Apo. Banbanog kakabsat, no hanga ti Apo ti tumulong kada tayo. So, ulitet, awan kas iti Apo nga tumulong kada tayo. Kuna tayo narigat, ngam ti tulong ti Apo dakdakkel. The resource of the Christian is what? The grace of God. Paminsan pa the resource of the Christian is what? Nala, ibagayo nga rod. Tuti apon kakabsat, di kita nga dadagsan nyo. Kasapulan, parikot ken problema. Di lesson ko ti may nga Bible study. Ana, dapat di kiti napintas nga dawatan tayo nga minti apo. Dumawat aya, grace. Isurat yu di gitoy. Simple lang, ngam napintas nga dawatan yun og kararag kayo. Isurat yo. Umuna kakabsat, nga isurat mo nga dawatan, strength. Uray ada trabaho mo, kakapsot ka. Anat umuna nga dawatan ti apo nga pangtulungan nagan ka. Strength. Yes? Oh. Praise God ada pamilyam ngam no, kakapsot ka nga rod. Awa na. May kadwa nga dawatem iti apo kakabsat, health. Health. Tegunak man rin, napintas di pag-ubraam, ket alisto ka mo tag sakit. Di ba? Adumot arthritis mon, tonsillitis, diabetes, kamatis. So, tulungan na, dawatem ti tulong ti apo. Strength, health. Oh, may katlo nga dawatem, provision. Kasi uray kasanog gagat mo, awang kasti apo nga mang bendisyon to ubraam. Kasi di inubram, no ti apo binendisyonan na agprosper ka. Amoyo, basaan yun to ta Genesis 39. Kunanad jay,
amin kano nga obraan ni Jose, gaputa ti ima ti Apo addaken kuana, agbalay gi amin. Sino kada kayo ti mayat nga agpalpak? Hanyo kayat, di ba? Basahin yun to ta Genesis 39 to no agawid kayo. Kuna nagat whatsoever, ipamuman, Genesis 39, mangibasa man ti few verse. Okay? Oo. The Lord was with Joseph, and he was sino kada kay timayat nga agbalin nga prosperous? Ag-prosper ka no kadduam ti Apo. Kita? Adayo isuna ti pamilyana, ngam na balaygi. Apay, adda ti Apo, kenkwana. So nga hanaumdas nga nagagat ka, hanaumdas ti diskartem, dawatem nga tulungan ken bendisyonan na kati Apo. Ket isunat agtignay kakabsat, di ba? Ituloy mo mampay. The Lord was with Joseph. Verse 2. Verse 3. His master saw that the Lord was with him. Kinan nyo dito The Lord made all that He did to prosper. Nakitampay. Amin, kasla magic, di ima nakakabsat. Amin nga obraan na, agbalaygi, kasla magic, di ima na. Ngam saan na magic, di ima na. At dati Apo keng kuana. Kakabsat, at dati Apo kada tayo, iso nga dawaten nyo taparabor. Provision. So, mayat nga nagagat ka, ngam awang kas ti Apo nga mang bendisyon keng ka. Number 4 nga dawatem. Ano, di umuna? May ikadwa, may ikatlo, may ikatlupat ka dawatem, wisdom. Wisdom. Okay. Napigsa ka. Correct? Nasalunat ka. Awang mo't wisdom mo. O di awang quality tabiyag. Palpak dagiti desisyon. At awang mo't wisdom. So, ti dawatem maparabor ti Apo, wisdom. Amen? Do not pray nga ikan nakat nalaka nga trabaho. Uri narigat na trabaho, tiket dawatem, wisdom. Hanga sikat bang generate ti sarilim nga wisdom, aggapu ti Apo. Isu detat resource tay nga rod, kakabsat. If any of you lack, kunana, no awan wisdom mo, admitem nga kurang ka ti wisdom, let him ask. Kasapulam dumawat ka tapno itadnakan ka. Amen? That giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. So, we need to ask for wisdom every day. May kalima, ngay kararagyo, dawatan nyo ti Apo di every day. Protection and preservation. Deta. 5 taramayo, kompleto pela taramayo. Isurat yun to yung taramay yun. Anat may kalima? May kalima nga dawatan tayo ti Apo. Tapnon napintas ti Christian life tayo. Protection and preservation. Apay. Kasi di protection, tinal daw nga pa nagbibiyahe tayo, hantay lang ambong di Satanas aya. Iso nga dawatan tayo nga abaken, parmeken ti Apo, dagiti plano ni Satanas kada tayo. Preservation, apay, gaputan na lawlaw tayo ti ado nga sulisog ken negatibo. Eskwela, trabaho, social media, kunam Apo, preserbaam ti panunot ken pusok, tapno jak agbasol ken ka. Kasi, laglagi pam, ti operating system tayo panunot. No something wrong ta panunot mo kakabsat, sigurado something wrong tumot tabiyag mo. So nga pray ka kunam Apo, balkutem ti panunot ken puso, kastat ikararag mo, digiti anak ko Apo, mapanda agbasa, tapno sa anda nga magundawayan ti sulisog, ket handa nga makabasol ken ka. Yan. Deta nga 5, kakabsat, nabaknang ti parabor ti Apo ken ka. Okay? Deti pelang umdasan aya. Anat dawatan tayo kini Apo, number 1. Teko na akon, ore na pintas trabaho, no kakapsot kamat.
Number 2, masaksakit mo ti tao. Sino ka dakit ti masaksakitan? Adu agpaisot pa sa pula, mapamut amin ta agas mo. Maintenance mo. So nga dawatam ti good health. Anapay? Provision. Uri ka sanog gagat mo, ag-prosper ka, no? At dati apo kang ka. So ask God to bless you. Diba? Da kayo, by the way, da kayo naman pagkayo mo, taglakot, ikan na kararag kayo muna no kwa. Sakbay nga, pataray, brum, ano nga, adut lakok, sinorti gumatang. Ikararag mo apo, sikatin ang ibaon, dagito nga ikan. Baon ng mut, dagiti gumatang ko naman. Anyagid, din api nga ikan lat, dawatam kini apo. Dawatam pa iti customer mo. Dita, provision. Dagiti agtaltalon, apo, sa laknibam, dagiti mulmulak, dagiti animal ko. Wisdom. Deta tapno at the wisdom mong agdesisyon. Anasinsin ang tibiyag. Kakabsat, maperdi ka, may salang nga kamali. Hanadakas ti agkamali. Pero there are times nga may salang nga kamali. Kakabsat, awanan, deraas dedan. Protection. Brethren, God's grace is sufficient. The resource of the Christian life is the grace of God. Amen, kakabsat? Tuloy tayo itong maminsanan. Et di jayan, kakabsat, usto di jayan. Okay? Lord, thank you so much. Dating lesson me, dakila balunan me, simple, ngam apo, nang ti assurance kada kami nga adda ka nabaknang ti parabor mo ket sindadaan nga mangyunnat dagita imam tapno tulungan na kami iti daytoy narikot narigat nga panagbiag nang runa apo kas anak mo ket kasapulan dakat inaldaw-aldaw. Thank you Lord nga nakita mi mismo addayan ta saom adda ta Biblia nga kunam umadani kayo ti trono ti parabor kunam apo. Tapno makasarak kay ti asi ken parabor iti kanito ti panagkasapulan. Kadadu kadakam tatta ti permi nga agkasapulan. Pinadas ko nga in-identify. Mabaling awan pa ijay digiti kasapulan ti daduma but basically digitoy ti masapul mit inaldaw-aldaw apo. Thank you. Tagayam i-provide mo kadakam detoy Lord. Iso nga dawatin mi idagan ka. In Jesus' name, Amen.